Ayesireka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza ikaze muri aya makuru n'amakuru agezweho kuri aya masaha. Turi kuwa gatanu ni tariki 6 Kamena muri uyu mwaka w'2025. Ikaze kuri mwese rero n'amakuru agiye kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru n'ubundi turaza kwitsa muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira. Turababwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kongera kwandika andi mateka aremereye cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ni nyuma yuko ubundi mu masaha ya mu gitondo byukiye imirwano ikomeye, imirwano bari bagabweho n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko intare za Sarambwe zimaze kubyitwaramo neza. Magingo ya turaza kurebera hamwe uko byifashe, ariko turanababwira ko barwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kumanura ibifaru bigera kuri 14 byose bigomba kurwana urugamba neza muri aya marembo ya Uvira ndetse n'indani muri Uvira. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko birumvikana Warikare naho imirwano irakomeje. Turaza rero kurebera hamwe uko byifashe, dore yuko n'ubundi mu masaha ya kare abwiraga yuko imirwano n'ubundi ikomeje kugenda izamura urwego rwo hejuru muri ibice bya Warikare. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Muri aya makuru kandi turaza kunyarukira no mu bindi bice bitandukanye byagiye biberamo imirwano. Birumvikana turaza no kwinjira mujyi indani mu mujyi wa Uvira indani, turebera hamwe uko ibintu byifashe. Turaza kandi kunyarukira no mu makuru ya politike na diplomasi. Birumvikana na makuru aba agenda agaruka ku bijyanye na politike uko ikinwa, ariko kandi na diplomasi. Turaza rero kubabwira ko Corneille Nangaa amaze guteguza Tshisekedi imperuka, nyuma yuko avuga yuko Tshisekedi ngo ari we ukomeje kugenda abaye intandaro yikomwa mu nkokora y'ibiganiro bitegurwa hamwe na hamwe bikaza kurangira bidatanze umusaruro. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko ihuriro Alliance Fleuve Congo rimaze kugira icyo rivuga ku bijyanye n'umushinga w'amasezerano y'amahoro y'Doha muri Qatar. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ubu tuvugana nta masaha menshi arashira itangazo rigiye ahagaragara. Itangazo rimaze gusohorwa rero rivuga cyangwa se rigaruka ku bijyanye nuko itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babujijwe gutangaza inkuru zirebana na Joseph Kabila ndetse n'inkuru zirebana n'ishyaka rye. Itangazamakuru rero bakavuga bati ukunguku nago kwaba ari ukubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. n'itangazo rimaze kujya hanze mu kanya gatoya gashize. Mwese rero abadukurikiye ikaze muri aya makuru n'amakuru n'ubundi tugiye kwinjiramo mu kanya ku buryo burambuye, ariko nyemerera mbere yo kwinjiramo nongere nguhe ikaze. Hanyuma ukigera hano ubwo uhite uterekaho like yawe mite bibona ko wamaze kuhagera. Niba kandi utari waterekaho subscribe yawe, ni wo mwanya wawe kugira ngo winjira utari warabikoze uhite ukora kuri subscribe hasi aho ngaho, ubundi uhite wemeza no kuri ako kantu kameze nk'inzogera bita sinye dora notification, kugira ngo twe tujye tukoherereza amakuru utiriwe ujya kuyashakisha. Niba kandi aho uherereye urimo kutwumva neza ubitubwire. Niba kandi utarimo no kutwumva neza amajwi, niba hari ikibazo ubitubwire kugira ngo byose tubikosore hakiri kare hato tutaza gushiduka twacurangiye abahetsi. Hari umuntu wo muri Norvege wambwiye ati rwose ubwo wasuhuzaga abantu mu bihugu by'i Burayi
twebwe abaherereye muri Norvege watwibagiwe rwose nanamwiseguraho kandi nanisegura no ku bandi mwese rwose hano kwibendera TV turabazirikana cyane iyo tutabasuhuje ntago ari uko tuba twabarengeje ingohi ahubwo nuko tuba tubazirikana ku mutima mwese rero turabakunda kandi tubahaye ikaze abo duherereye kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV namwe tubahaye ikaze tunaba apepera hanyuma mukanya reka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese rero muri aya makuru noneho tuyinjiyemo ku buryo burambuye muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira niho tugiye kwanzikira aya makuru. Aha rero muri Uvira habaye isibaniro abarwanyi b'intare za Sarambwe bakubise FARDC amatwi arahungabana ibintu birakomera cyane. Magingo yangaya abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe kaba bamaze gukubita abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakabaminura se bakabasubiza aho bari baturutse. Magingo tuvugana ibifaru bigera kuri 14 byose byamaze kumanurwa neza muri aya marembo y'umujyi wa Uvira no kuvuga muri ibice bya Runingo na Sange amaze kumanurwa ibifaru bigera kuri 14 by'abarwanyi b'intare za Sarambwe byose hamwe byitegeye umujyi wa Uvira. Impamvu yo kumanura ibi isasu biremereye nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bashaka guca gasuzuguro ko kuba hagira abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakongera kuza kubagabaho ibitero. Bakaba rero bamaze gusezeranya yuko nihagira uwongera kubagabaho ibitero bazabihana bihanukiriye. Mu gitondo cyangwa se mu masaha ya mbere ya saa sita twababwiye yuko n'ubundi hazaru n'ingu na Rungutu Prito na Sange habereye imirwano ikomeye cyane. Akaba ari imirwano n'ubundi yaturutse kuba ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB, FARDC, Wazalendo na FDLR bazamutse mu mujyi wa Uvira bakarenga Kavivira bakazamuka Kawezi ubundi bamwe ngo bakanyura Tema bagatangira gusharinga haruguru za Sange na Rungutu. Rero ngo bakaba bakikiye Kiriba na Runingo kugira ngo n'ubundi barase haruguru za Sange na Rungutu. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bagende bava Kiriba na Runingo basubire inyuma noneho bize korohera abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo gufata aka gace ka Kiriba na Runingo. Ibi rero ntago byaje kubakundira kuko ahubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe ubwo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bashaka kubazenguruka, abarwanyi b'intare za Sarambwe abari Rungutu na Sange batangiye gusharingana n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abaherereye Runingu nabo batangira gusharinga, ariko kandi abakoze akazi gasa naho aragakomeye cyane nabaturutse ku rundi ruhande umanutse Remera Musheshereza cyase Mushesereza bakamanuka hepfo za Dembe bagatangira noneho rero gusharinga kuri abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bari bazamutse basa n'abakikira Kiriba na Runingo bazamukiye ahitwa Tema na Akingwengwe. Magingo yatuvugana rero n'ubundi ahangaha imirwano ikaba yahosheje, ariko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye kwandikira amateka kuri izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muri ibi bice kubera ko n'ubundi bongeye kubirukana kandi bongera kubatsinda nabi mu
mu rwego rwo hejuru kubera yuko hano undi ngo hamaze gukomerekera abasirikare batari bake bo ku ruhande rwa leta ya Kongo by'umwihariko ngo hamaze gukomerekera abasirikare b'u Burundi bagera ku 8 bose bakomerekeye muri iyi mirwano n'ubundi yabaye muri iki gitondo. Abasirikare b'u Burundi rero ngo nibo bamaze kumenyekana bagera ku 8 batakarije ubuzima ahangaha mu gihe noneho ngo hakirimo gukusanywa amakuru arebana nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC dore yuko bo aho bigoranira ngo rimwe na rimwe baza mu mirwano nta n'ibyangombwa bafite ariko kandi banambaye kimwe bivuze ko gutandukanya umusirikare wa leta ya Kongo FARDC n'abawazarendo ndetse na FDLR ngo hari igihe bigorana kuko rimwe na rimwe ngo binjira mu mirwano bambaye imyenda isa. Ibintu rero bikomeje kugenda bikomera cyane aho n'ubundi iyi mirwano abarwanyi b'intare za Sarambwe bayisubije bakoresheje ibifaru na za mashini gani n'amabombe ateye ubwoba kandi menshi. Magingo yanga rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamanutse hasi Runingo bakaba noneho ubungubu bamaze kwestara ibikoresho byabo tayari uburadari zabo ngo zirimo kureba neza ibibera hano mu bice bya Kavivira mu marembo neza y'umujyi wa Uvira. Ikindi kandi ngo bamaze gusetinga n'ubundi ibi ifaru byabo nibifaru bigera kuri 14 bimaze kumanuka mu kanya kashize nta wamenya aho byaturutse ariko abaturage batangaza yuko ngo babonye ibifaru byinshi cyane bituruka za Murenge bikomeza hirya za Runingo. Aho rero bavuga yuko ibifaru ngo bishobora isaha n'isaha gutangira gusharinga no kurekura isasu indani muri uyu mujyi wa Uvira. Muri uyu mujyi wa Uvira indani magingo yaho byifashe gute nyuma yuko n'ubundi makuru ya kare twababwiraga yuko mu mujyi wa Uvira n'ubundi hakomeje kugarizwa n'ibibazo bijyanye n'umutekano muke ariko kandi no guhungabana kw'abaturage bitewe nuko bagenda babona n'ubundi ibi bice bikomeza kugenda byugarizwa n'imirwano mu mboni zabo bakavuga yuko isaha n'isaha n'ubundi ahangaha haramuka hashobora guhita hatangira urugamba rukomeye cyane. Abatari bake rero bakomeje kugenda n'ubundi bahunga barimo guhunga bava muri uyu mujyi wa Uvira bamwe bamanuka hasi za plage Ifunanya n'ubundi barimo baragenda bashaka kwerekeza hepfo mu bice bya Zabaraka ariko kandi biravugwa yuko hari n'abamaze kugenda bagera hitwa Kasekesi abandi ngo barimo kwerekeza za Kisangani na za Kinshasa nako kandi ngo harimo abarimo guhunga banyura n'ubundi mu bice bitandukanye bagafata indege n'ubundi zibajyana mu bindi bihugu. Amakuru aravuga yuko hari bamwe mu bakomeje guhunga berekeza mu Burundi ariko kandi ngo harimo n'abarimo guhunga n'ubundi baza mu bice byamaze kubohozwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu gihe bavuga bati twebwe aho turi hakiyoborwa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC umutekano nawo cyangwa se ni muke nyamara kandi mwebwe aho muri umutekano ni wose. Bamwe rero ngo bagahitamo kugenda bajya muri ibi bice n'ubundi birimo kuyoborwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka twihute n'aya makuru n'ubundi tunyarukire Warikare. Reka dukomereze Warikare n'ubundi Warikare mu masaha ya mu gitondo nababwiye ko aha n'ubundi habyutse habera imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano n'ubundi yatangiye hagana amasaha y'ijoro neza isa 10 zishyira isa 11 za mu gitondo ahitwa Kibuwa na Kashebere. Imirwano urugamba rwari rwambikanye magingo ya rero reka tubabwire yuko ku isaha y'isa 11 ni mu kanya gatoya gashize imirwano n'ubundi ikaba yabaye nk'irekeye aho gatoya cyase nk'icogoyeho gatoya
ariko n'ubundi bikavuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje n'ubundi kugenda bakubita inshuro abarwanyi ba Wazalendo nabo mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ubundi ari nabo bakomeje kugaba ibi bitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ahitwa Kibuwa habereye imirwano ikomeye cyane kubera yuko abaturage batuye muri ibi bice bavuga yuko ngo hangiritse ibikorwa bitari bikeya kandi hakagwa n'abasirikare ndetse na za Wazalendo zitari nkeya, nubwo abaturage twavuganye baduhaye amakuru baherereye muri ibi bice batabashije kumenya ibijyanye n'imibare yaba yaturutse ahangaha, ariko bavuga yuko n'ubundi ngo hiriwe imirwano iremereye, dore ko ngo ari imirwano n'ubundi yari irimo intwaro ziremereye cyane, ndetse muri iyi mirwano yabereye ahangaha n'ubundi ngo haje gukoreshwamo bombe ari nazo ngo zaje gufasha abarwanyi b'intare za Sarambwe ubwo bazoherezaga neza aho abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo basharingaga amasasu baberekezaho. Ibi rero bikaza kurangira n'ubundi ngo ibi biciye intege izi Wazalendo na FARDC bari barimo kubarasaho. Ahitwa rero Kashebere naho niko byagenze, n'ubundi habereye imirwano ikomeye, akaba ari imirwano n'ubundi nayo ngo yumvikanyemo intwaro zoroheje n'iziremereye, ariko by'umwihariko Kashebere ngo haje no gukoreshwa drone, akaba ari drone ngo zakoreshejwe na Wazalendo, ariko n'ubundi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba ngo bazihanuye nta ni kilometero zari zarenga, ngo habanje kuzamurwa drone imwe zamuwe na Wazalendo, hanyuma rero abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo baza kuyikomanyiriza network irazamuka, ariko ntiyakomeza ngo izamuka ahubwo iza kongera kwitura hasi n'ubundi itagenze ni kilometero kimwe. Abarwanyi ba Wazalendo rero ngo nago bigeze bashirwa n'ubundi baje kongera kuzamura iyindi, noneho abarwanyi b'intare za Sarambwe kugira ngo bace agasuzuguro n'akamenyero ingiyi ngo baje guhita bayituritsa itarenze umutaru. Ngibyo rero magingo yatuvugana n'ubundi abaturage bakaba bakomeje kugenda bahungira mu bice bitandukanye byegereye ahangaha, n'ubundi harimo ndetse ngo n'abamaze kugera za Nyabyondo ari benshi cyane, bivuga rero ko ngo bose bakomeje guhunga kandi bakaba barimo gukiza amagara yabo nyuma yuko n'ubundi hakomeje kubera imirwano iremereye kandi itoroheje na gatoya. Reka twerekeze i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira yuko Corneille Nangaa n'umuhuzabikorwa wa AFC 23 amaze guteguza Tshisekedi imperuka. Uribaza ngo nukubera iki uyu mugabo yifatiye mugenzi we ku gakano? Ni ibintu bikomeye cyane, aho Nangaa yagize ati Tshisekedi ntabwo aha agaciro ibijyanye n'ibiganiro birimo kubera i Doha muri Katari. Corneille Nangaa uyobora ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi yagaragaje ko Tshisekedi adashobora kumva neza binyuze mu nzira y'ubworoherane. Rero akaba ariho hera avuga ati Tshisekedi akwiriye kugenda ubutegetsi bwe bukagera ku iherezo, ubundi ntago ibijyanye n'amahoro binyuze mu nzira y'ubworoherane abyumva na gato. Muri Werurwe muri uyu mwaka leta ya Katari yatangiye guhuza abarwanyi ba AFC 23 n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ngo bikagenda bigaragara ko impande zombi izananiwe kumvikana ku ngamba ziganisha ku masezerano y'amahoro agamije gukemura impamvu muzi y'umutekano muke muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka abarwanyi b'intare za Sarambwe bakuye abarwanyi babo mu mujyi wa Walikale no mu bice bihana imbibi nawo hatabaye imirwano yerekana ko yari ifite ubushake
bwo kugirana na leta ya Kongo amasezerano y'amahoro. Iri huriro ryasabye leta ya Kongo ko nayo yafungura abantu bagera kuri 700 barimo abakekwaho gukorana n'intare za Sarambwe no kuba abanyamuryango babo nk'icyemezo gihangana no kuba barakuye abarwanyi cyangwa se nk'icyemezo gisimbura cyangwa kigereranywa no kuba nabo barakuye abarwanyi babo muri Warikare, ariko ibi ngo ntago byaje kubahirizwa na leta ya Tshisekedi. Mu kiganiro na Dr. Alexis Idestete wabaye senateri mu Bubiligi, Corneille Nangaa yagaragaje ko AFC 23 yizera gahunda Katari ndetse n'izindi zigamije kuzana amahoro azigenda azitegurwa, kuko ngo ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kitazahagarikwa n'intambara, ahubwo ngo kizahagarikwa n'ibiganiro biganisha ku mahoro. Corneille Nangaa yatangaje ko ikibazo ibiganiro bya Katari biri guhura nacyo ari uko ngo Tshisekedi atabiha agaciro, kuko ngo akomeje kwitegura kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe gusa. Aha niho Corneille Nangaa yagize ati Tshisekedi yumva gusa ururimi rw'imbaraga, nta mahoro ashaka, turabizi ko ashaka kudutera, yanatangiye kudutera, turabizi ko adafata gahunda ya Doha nka gahunda cyangwa se nk'amahitamo ye. Kuva ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bafataga Goma na Bukavu, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafunze banki zikorera muri iyi migi yose mu rwego rwo guhima abarwanyi b'intare za Sarambwe gusa. Corneille Nangaa yagaragaje ko abaturage ari bo iki cyemezo cyagizeho ingaruka zikomeye. Aha rero akaba ariho Corneille Nangaa yahereye agaragaza ko Tshisekedi adashaka amahoro, akavuga yuko ngo agira irondamoko n'ironda karere, kuko ngo AFC 23 iyo iza kubibishaka iba yarafashe n'izindi intara nk'iya Kasayi uyu mukuru w'igihugu akomokamo, ndetse kandi ngo abagafata n'izindi intara. Ariko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bavuga yuko nta kindi gisubizo n'ubundi ari uko Tshisekedi agomba kugenda mu gihe yabakomeje kutumva neza ibiganiro bijyanye cyangwa se biganisha ku mahoro. Corneille Nangaa ati Tshisekedi ubuyobozi bwe bugomba kugera ku mperuka, agomba kugenda byanze bikunze. Ibintu bikomeye cyane, dore yuko Tshisekedi ngo n'ubundi ari we ukomeje kugenda abivanga yongera bivanga ibijyanye n'ibiganiro bitandukanye, n'ubundi ibirimo kugenda bitegurwa kugira ngo n'ubundi hagaruke amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko n'ubundi ubireba mu mboni ibintu n'ubundi bikomeje gufata urundi rwego, n'ubundi ibintu bizarangira ari uko abarwanyi b'intare za Sarambwe Tshisekedi n'ubundi natagenda iki kibazo ntikizarangira. Tshisekedi kandi inagumaho n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bazaguma mu bice bafashe, mu gihe bo basaba ngo n'ubundi leta ya Kinshasa ibasaba kuva muri ibi bice, ariko nabo bagasaba yuko habaho ibiganiro kugira ngo bagire ibyo bumvikana. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gufatirwa ibihano birimo no kwicwa, ukibaza ngo mu gihe barekura ibice bafashe kandi ari abanyekongo bakwerekeza hehe? Aha rero niho ibintu bigoranira. Kabila nawe kandi yamaze kwerekeza muri uyu mujyi wa Goma, ukibaza ngo ese bazarekura ibi bice bamaze gufata bajye kandi barashyiriweho ibihano birimo no kwicwa, ese bazigemura bajye gupfa?
ukabona rero ko ibi bikomeje kugorana. ni ukuvuga ngo mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe bakwemera kurekura ibi bice nuko leta ya Kinshasa yaba yavanyeho ibi bihano, noneho bakemera kuvanga kandi hakajyaho umuyobozi utarangwa n'iri ivangura n'ironda koko bakomeje gushinza Tshisekedi. Ku rundi ruhande rero Tshisekedi nawe ntabikozwa kubera yuko we aravuga ati sinarekura ubutegetsi niyo byagenda gute. Ikigaragara cyo rero nuko Tshisekedi ibijyanye no kuba abagaruza ibice abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gufata we birasa naho nta nicyo binamubwiye. Icyo areba nuko ari ku butegetsi kandi akarwana nuko nta kudeta yamukorerwa, ubundi ibindi bikagenda uko byakagenze. Twihuse, abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kugenda bagaragaza kutishimira umushinga w'amasezerano y'amahoro yateguwe cyangwa se umushinga wateguwe na leta ya Katari. Leta ya Katari iherutse gushyikiriza abarwanyi ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC 23 ushinga amasezerano y'amahoro kugira ngo niba impande zombi ziwemeranyaho ziyashyireho umukono. Ibiro ntaramakuru leta bikaba byatangaje ko bamwe mu bahagarariye impande zombi bavuye muri Katari aho bari bamazeyo igihe kirenga ukwezi, ibica amarenga ko urugendo rugana ku masezerano y'amahoro rukiri rurerure. Ibiganiro rero byabaye kuva mu ntangiriro za Gicurasi muri uyu mwaka byari byihariye kuko impande zombi zaganiriye ku mpamvu muzi z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatumye abarwanyi ba AFC 23 bafata intwaro bakemera kurwana. Umwe mu bayobozi ba AFC 23 rero akaba yagaragaje ko uruhande rwabo rutishimiye umushinga wateguwe na Katari kuko ngo ubogamiye cyane ku byifuzo bya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati ntabwo uyu mushinga ari uwa vuba, hashize igihe kirenga ukwezi utavugururwa, ntabwo harimo ibyo twasabye kandi wibanda cyane ku byifuzo bya Kinshasa. Katari yatangiye guhuza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Werurwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Impande zombi zemeranyije guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bive mu mwuka mwiza, ariko ngo ntago n'ubundi barimo kumvikana ku ngamba zimwe na zimwe kubera yuko n'ubundi ngo uyu mushinga hari ibyo wirengagije. Mu ngamba rero zikomeje kugenda zigaragara nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bari basabye ko hafungurwa abantu 700 bakekwaho gukorana nabo, ariko ngo ibi ntago byigeze bikorwa. Kwibaza ko rero n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bikomera kandi biremera. Ngibyo uko ibintu byifashe. Reka atugana ku musozo rero tunanyarukire muri iyi nkuru. Ni inkuru igaruka muri Ituri. Aha muri Ituri hamaze gusubukurwa ibiganiro by'amahoro hagati y'abagore baturuka mu Babembe n'abandi baturuka mu bindi bice. Aba bakaba ngo bari bamaze igihe mu makimbirane atashira. Hashize ngo imyaka 5 aba bagore rero ngo bari mu bisa n'amakimbirane, aho rero ngo muri izi ntangiriro za Kamena muri uyu mwaka aba bagore ngo bamwe bo mu karere ka Ezekiel bisubiyeho hanyuma bafata iya mbere berekeza Imandro mu karere ka Jugu mu ntara Ituri kujya kugirana ibiganiro nabaho kugira ngo n'ubundi bongere kugarura amahoro. Uyu rero ukaba ngo ari umunsi w'amateka wuzuyemo amarangamutima n'ibyishimo. Ni
n'icyizere, aho ngo aba bagore abo mu bwoko bw'abarendu n'ubwoko bw'abahema ngo bicaye hamwe bakaganira bakarebera hamwe cyagarura ubumwe bwabo kuruta ibyo kubatandukanya. Abagore rero ngo babahema n'abarendu ngo barahoberanye ndetse biyemeza kunga amahoro kuruta gukomeza gutandukanywa n'ibibazo bya hato na hato birimo no kuba ngo badahuje ubwoko. N'igikorwa cyabaye mu minsi ya vuba aha n'ubundi muri Ituri, akaba ari inama yahuje cyane cyane abagore bayoboye aya moko abiri, ariko ngo hakaba haritabiriwe cyangwa se iyi nama yaritabiriwe n'abandi bagore nk'abahagarariye societe civile, abahagarariye urubyiruko ndetse n'abayobozi b'imidugudu muri ibi bice itandukanye. Margarite, umunyamabanga w'abagore bayoboye muri Ezekere, yageze Imandro aribwo bwa mbere, akaba yaragaragaje uko ibi biganiro byabaye mu mutuzo ndetse kandi ngo ni ibiganiro byatanze umusaruro. Aha, naho undi mudamu witwa Micheline, akaba ari umwarimu ukomoka Imandro ariko wigisha mu ishuri riri mu gace ka Rendu, avuga yuko ngo ari urugero rwiza kandi rugaragaza ko nubwo bigoye kubana no kongera kwiyunga ngo birashoboka. Aha, aka gace rero kitwa Amandro kari ku birometero 12 mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Bunia. Kakaba ari agace k'icyaro gatuwe cyane n'abaturage bo mu bwoko bw'abahema, bibanda ku bworozi bw'inka n'ubuhinzi bwo kwikenura, ndetse ngo ni ibindi bikorwa by'imirimo itandukanye. Naho rero hitwa Ezekere ho ngo ni mu birometero 10 uvuye mu mujyi, akaba ngo ari igice cy'abaturage barendu, ni ukuvuga abaturage bo mu bwoko bw'abarendu bayoboka cyane ibikorwa by'ubuhinzi n'ubukorikori, cyane cyane ngo ubw'ibikoresho bikozwe mu byuma nk'imipanga, ni ukuvuga ibikoresho byo gusudira. Nubwo izi ntara zegeranye rero ngo hari inzira yagiye ibatandukanya, cyangwa se ngo bagiye bakunda kutumvikana ndetse bamwe bagashyamirana, ariko ubu ngubu rero ngo bakaba batangiye inzira y'amahoro yo kwiyunga, dore ko n'ubundi ngo bakomeje kugenda bashyamirana bapfa ubwoko, bamwe basuzugura abandi nabo bitakana abandi. Abantu bagera kuri 36 bayoboye imiryango, ni ukuvuga abagore 20 n'abagabo 16 n'abayobozi 5 bo mu rwego rw'akarere nibo bitabiriye ibi biganiro, ndetse bakaba n'ubundi baragize uruhare muri ibi bikorwa, aho barebeye hamwe ibibazo aba baturage bagenda bashyamirana bikomoka ku moko, abana asesengura ibibazo by'umutekano n'imibanire bikomeza guteza amakimbirane hagati y'abaturage bombi, nk'uko bitangazwa na Jean Tobi Okara ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho rya MONUSCO muri Ituri, nawe wari witabiriye ibi biganiro, havuga yuko abagore n'ubundi komeje kugenda habaho ibijyanye n'ubuhuza hagati yabo, dore ko n'ubundi ngo batandukanye amagambo ari meza no kumwenyura ari kose, ndetse ngo banyujijemo baranahoberana, ibintu n'ubundi ngo byari bisanzwe ari nk'ikizira hagati yabo bombi mu bihe byose byashize. Reka twihute, itangazo rireba abanyamakuru rimaze kujya ahagaragara. Ni itangazo ry'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo muri Kongo, no kuvuga UNPC, rirakurikirana bihagije kandi rikaba risa naho ritanga impungenge zabo ku bijyanye no kuba itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryarabujijwe
gutangaza ibijyanye n'amakuru arebana na Joseph Kabila ndetse n'ishyaka rye. Iri shyaka rero ryitwa UNPC nk'urwego rwemerewe kugenzura abanyamakuru n'abandi bakora mu itangazamakuru muri iki gihugu, bagira bati dufite impungenge zikomeye ku ngaruka z'icyo cyemezo ku bwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Bakagira bati ibingibi rero byaba ari ukubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Dore bimwe rero iri shyirahamwe UNPC ryagaragaje ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Bagira bati ni ingenzi kandi ntibugomba kugengwa n'inyungu za politike cyangwa izindi mpamvu z'igitugu izo arizo zose. Bagakomeza bagira bati kugira ngo igenzura ribe rishingiye ku kuri kandi ridafite aho ribogamiye rigomba gukorwa nyuma y'ibyabaye si mbere. Hagomba kandi gufatwa icyemezo mbere yo kumenya ibyo itangazamakuru rivuga n'uburyo bwa sanshua, ni ukuvuga guhagarika amagambo, kandi abanyamakuru ngo ntibemerewe iyo nzira yo kuba atamaza no kubacecekesha. Igenzura rero ngo ntirigomba guhinduka igikoresho cyo gucecekesha itangazamakuru, ahubwo ngo rigomba gushyigikira uruhare rwaryo nk'urwa abanyamateka, ni ukuvuga abanyamategeko n'ubundi baba badafite aho babogamira. Abo mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero bakavuga yuko ibingibi byaba bisa naho hari ukugira aho berekezwa kubogamira, nyamara kandi itangazamakuru riba ritagomba kugira aho ribogamira. Iri tangazo rigira riti abaturage bafite uburenganzira bwo kubona amakuru, kandi ubwisanzure bw'itangazamakuru burengerwa n'itegeko nshinga, nubwo mu bihe by'intambara hari igihe bumwe mu burenganzira bushobora kugabanywa. Ibyo bigomba gusobanurwa neza. Mu gihe ubuyobozi bw'igihugu bushyira imbere ubumwe n'ubwiyunge bw'igihugu nk'uko byagombye kugenda biba, ntago rero byakabaye gucecekesha itangazamakuru n'abanyamakuru, nyamara kandi aribo bagira uruhare mu gutanga ukuri no kurinda ko abaturage barushaho kujya mu rujijo. Mu gusoza rero iri tangazo rya UNPC rivuga ko ritazareka abanyamakuru ngo babe ibitambo bya politike n'imyumvire igamije kubacecekesha. Iri tangazo kandi rigasaba ko hakwiriye kubaho gukoresha ububasha bwabo mu buryo bw'ubwisanzure bw'itangazamakuru, ahubwo ngo iki kintu kikiyongeraho ibijyanye n'ubushishozi. UNPC irasaba abanyamakuru gukomeza kugaragaza ubwitonzi no gukunda igihugu, batangaza amakuru azira ibihuha kandi azira aho abogamiye. Iri tangazo rero rikagira riti ibi bikorewe i Kinshasa ni tariki ya 6 Kamena muri uyu mwaka w'2025. Ni itangazo rimaze kujya ahagaragara mu kanya gatoya. Umuyobozi mukuru wa UNPC yitwa Kamanda Muzembe. Ngibyo rero bimaze kujya ahagaragara n'ubundi muri updates twagarukagaho muri aya makuru. Mwese rero ndabashimiye cyane kuri za updates twagarukagaho. Nizere ko mwagiye munogerwa n'aya makuru. Nizere kandi ko uruhare rwanyu nko guterekaho like byo mwamaze kuziterekaho. Nizere kandi ko niba ari ubwa mbere ugeze hano tayari subscribe yawe ugomba kuyiterekaho. Nkwibutsa ko mu gihe uterekaho subscribe wibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera nisinye edora notification kugira ngo amakuru tujye tuyakoherereza utiriwe ujya gushakisha. Mwese rero mugire ijoro ryiza, Imana ibarinde. Izindi gahunda za Ibendera TV ngo tuzasubira ku munsi w'ejo. Bye, ciao ciao.